Dragi prijatelji portala Info Bugojno, danas smo u Steakhouse restoran u Bugojnu. Bez obzira idete li na planine kako biste prošetali na svježem zraku ili uživali u zimskim sportovima, neizostavno je da u određenom trenutku napunite baterije dobrom klopom. U duhu tradicije, jedno mjesto u Bugojnu oduševilo nas je svojom ponudom, prije svega pogotovo ako ste na putu prema ski centru na Rostovu, na Kupresu ili Vlašiću. Restoran Steakhouse u Bugojnu nalazi se na magistralnom putu Kupres-Bugojno, Bugojno-Travnik. Restoran Steakhouse je idealno mjesto za sve one koji žele uživati u savršenom spoju tradicije i moderne gastronomije. Udaljen je samo 12 km od ski centra Rostova, 30 km od Vlašića i idealno je mjesto za predah ako putujete magistralnim putem prije vašeg samog odredišta. Pogotovo kada živite u Bugojnu, ponekad se čini da je teško pronaći dobar restoran sa ukusnom hranom, ljubaznim osobljem i lijepim ambijentom. Međutim, ako ih počnete nabrajati, shvatit ćete da postoji fin broj takvih restorana. Istina, najviše je oni sa tradicionalnom hranom. A zato smo danas sastavili prvi restoran koji smo obišli, restoran Steakhouse u Bugojnu. Predstavlja savršeno mjesto za uživanje u vrhunskim odrescima, sočnim biftecima i filetima pripremljenim sa pažnjom, pružajući nezaboravan gastronomski doživljaj. Zovem se Robert Đapić i ovaj sam lokal otvorio u maju prošle godine. Sa željom da istaknemo stekove koji baš i nemamo u nekoj velikoj ponudi u Bugojnu, a niti u široj blizini, pa se eto nadamo da će nam uspjeti. U vašoj ponudi koju smo mi probali i savršeno servirana hrana, prije svega je čisto i uredno. Šta u vašoj ponudi nudite, rećemo sada gostima, da su to tradicionalna jela ili ovo što smo rekli u najavi, da su to bifteci, da su to ramsteci? Dobro pitanje, pošto mislim da u Bugojnu ima dovoljno lokala sa tradicionalnim jelima, ukusnim našim jelima, starih recepata. Mislim smo, ajmo ponuditi sada nešto zapadnije, nešto što baš nije tako svakodnevno, kao što su recimo odležani stekovi, kao što je T-bone steak, kao što je tomahawk, kao što je New York strip steak, ram steak, naravno po želji pečen, i uz dodatke raznih umaka koji ovdje baš nažalost nisam primijetio da ih ima u nekoj većoj ponudi. Tako, a isto želimo da imamo nešto u ponudi što bi radili sa raznim umacima iz Francuske, Austrije, Njemačke. Nadam se da ćemo uspjeti u tome. Meso, odakle nabavljate, je to domaća proizvodnja? Većinom je domaća proizvodnja, ovdje čak iz Bugojna, od nas, od Bajrića, a imamo i radimo sa Hedonizam Ba po pitanju odležanih stekova, što je ovdje skoro nemoguće nabaviti, a u planu smo da nabavimo i dry ager, znači hladnjaču koja vrši sazrijevanje mesa u najmanje od 40 dana, tako da meso bude izrazitije u ukusu, da dobije onu svoju notu i mekoću. Zaista, pošto smo probali 4 sleda, možete vam objasniti?
Pa nismo ni započeli. Nismo ni započeli. A već stali. Predjelo smo dobili, kako se zove ona? Bruschetta. Bruschetta, staro talijansko jelo, znači ono kad baka vidi paradajz, češnjak i kruh i nema puno razmišljanja, maslinovo ulje i to je to. Nema puno gluposti, dodaj ovo, dodaj ono. Najjednostavnije, a najukusnije. To je ciabatta, takozvani, to je stari tradicionalni italijanski kruh kako se radi u Italiji, ciabatta. I onda se ona tvrdo još ispeče na roštinu ili pod salamanderom. Tako se malo premaže sa maslinovim uljem i češnjakom. Nedavno sam predlagao prijatelju u jednom restoranu, onaj krompir što ste nam servirali. Baked potato, jel? Ja. Da. To dolazi izvorno iz Argentine. Oni to tako rade, samo oni ne rade sa ovim našim krompirom, nego rade sa sweet potato, znači sa slatkim krompirom. Pošto je to sada malo teže naći ovdje u našim krajevima, ajmo reći onda prebacili smo se na taj, uzeli smo taj izlaz da uzmemo obični krompir i da ga ispečemo i onda napravimo onaj sour cream. Za njega mislim da je dobra stvar. Mislim samo za krompir dati 5 zvijezdica. Ono je ukusno i kogod nije to probao do sad. Za jedno predjelo možda da posluži. Hvala, dragi. A onaj oval mesa, šta je onda sve smo dobili? Živa vatra. A u biti je, to je juničiji u biti kotlet, samo što se ostavi rebro malo duže, to je više show nego u biti meso je 40 dana održano kao kremenadla u biti. I kroz to odležavanje ono dobija svoju mekoću i svoju boju i svoj ukus koji je malo lješnjačkast, orahast. Tako. U biti ne mora se puno pogriješiti. Stvarno, cijelim svijetom. Da mi recite kako vam je se svidla ova supica. To je poznato u Francuskoj njihovo tradicionalno jelo, koje je prije bilo maltene u svakom bircu se moglo poslužiti, pogotovo u ova hladnja doba kad su na jugu Francuski. Supca je bila fantastična. Drago mi. Ukuse su bilo dobro. Pokušao ću kod kuće da napravi. Ali trebaju evo naši pratioci i svi ostali koji će ovo gledati na YouTube da dođu i da probaju. Mi smo vidjeli ovdje i hamburgere, ovdje momci su jedni večeri pa smo i to fotografisali, snimali. Mislim da u Bugojnu, ako neko želi da okusi vrlo jednostavno hranu, ukusno, to je ovdje kod vas. Baš vam hvala, drago mi je, jako mi je drago. Ako sam uspio približno nešto dočarati sa jednostavnošću, onda mi je to jako drago. Bilo nam je drago biti vaši gosti. Hvala vam što ste mi bili gosti.